laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريبا ويتقل ميدن الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى nemindo en nemaji mawnudi nemaji ɗuɗuɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴiɗo e meɗen moƴƴereji ɗi tawata ko moƴƴereji heewuɗi. allahu tabaraka wa ta'ala nemindo en ko ɓuri e mawnude e dendanigal nema ko o neminta bi adama ka gurdan aduna ɗo, ɗum woni ni'matul islami, neminede jaɓugol kaɗo diina makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara ko e lawol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yeso ɗum mi seydike wonde rewetteɗo e gonga ala handulo e dewalngal foddi e maggal siwana kanko allahu azza wa jalla wahdah. mi seydike wonde nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala, nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. yo allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e barke immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. o ɓeyda ɗum kadi e ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo gomɗinɓe yimɓe nder suudu maɓɓe e kala neɗɗanke artuɗo no ñentina oɗo sunna maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ha ñalande dargal. haray so ɗum feƴƴi, mi salmini on salminago islam, salminago ngo allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani en yen salmodir ɗum hakkundaji meɗen e ɗanɗo gurdam meɗen aduna. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o teddinigo salminago, o mawninigo, o suɓigo, o waɗanigo salminago ɓeɗo yimɓe aljannaji ka nder aljannaji. mi torki allahu tabaraka wa ta'ala yo waɗu e yimɓe ɗiɗo aljannaji, o honnoya en ka ɓuri e towude ɗon e aljannaji ɗin, woni oɗo aljanna wiyeteɗo jannatal firdaus. hara insha allahu tabaraka wa ta'ala e yeru oɗo sa'a mo tawata ko sa'a seeɗajo, inchallahu jalla wa ala, yewtere meɗen nden ko fi andintingol yoga e ko yowodiri e fiyake oɗo idul fitri, ɗum woni ndeɗo juldere suumaye, ɗum woni ba'du al ahkami wal adabi al muta'alliqati bi idil fitri. yoga e ñawoje kañumma e nediji ɗi tawata ko yowodirɗi e ndeɗo juldere nde tawata ko julde suumaye. e gandi ndeɗo juldere nde tawata ko idul fitr, ndeɗo ko nde neman molanaɗo mo allahu tabaraka wa ta'ala nemini e dow meɗen enen ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam. ko moƴƴere molanade woni kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o moƴƴori en e ngal ɗo ñallal. wonnon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗungal ñallal ngal tawata ko ngal yawma farahin wa sururin, ɓe mana ko ñalande welo welo, ñalande weltare wonande ɓeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala, jiyaɓe makko gomɗinɓe. ono nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɓanginirani en noon.
ngandi Anas ibn Malik radiyallahu anhu be jantani ke nga hadise mabbe mutawata Imam Ahmad ibn Hanbal no filli mo ka musnad mabbe, Imam Abu Dawud kadi no filli mo ka sunan mabbe, Imam an-Nasa'i no filli mo ka sunan mabbe, Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi be sellini kanyum hadise on ka silsilatu sahiha. Anas ibn Malik radiyallahu anhu قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Anas ibn Malik bemake radiyallahu an wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam be seni no Madina babe iwi Makka be feri be seni ke Madina be tawi yimbe Madina ben no mari nyalaade didi e nder hitande nden den do nyalaade didi be fijay e majje be welto e majje be welna e majje. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be landibe be maki ko hondu woni dido nyaldi didi ɗimi yi'ata hiɗon fija e muɗum, hiɗon welna, hiɗon welto e muɗum, hiɗon waɗa weloji e muɗum. Ɓe jaabi kamɓe yimɓe Madina ɓen, ɓe wi wonde ɓe laatino hiɓe fijayno e ɗinɗon nyalɗi ɗiɗi fewdoɓe wonno ka jahiliyya. Ko attiɓe famude kaɗo dina Islam, ko attiɓe jaɓude kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalam, hari ɓe jogiti ɗiɗo nyalɗi ɓe fijayno e majji ka jahiliyya. On sati nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma, pellet Allahu tabaraka wa ta'ala wattitani on e ɗinɗon nyalɗi ɗiɗi ɗi tawata ko ɓurɗi moƴƴude e ɗiɗin ɗon. Ani kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o riwi ɗinɗon nyalɗi yoɗi walline few yoɗi terte, o wattitani en enen ɗeɗo mofte enen ɓeɗo julɓe nyalɗi ɗiɗi ɗi tawata ɗinɗon no ɓuri moƴƴude e ɗiɗin nyalɗi ɗi ɓe jogitino ka jahiliyya. Nelaɗon maki alayhi salatu wassalam ɗum ko yawmal adha wa yawmal fitr, bimana ko nyande julde donkin kanyumma e nyande julde sumaye. Ɗeɗo juldeje ɗiɗi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗani en ɗe, kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi kanyum juldeje ɗen ɗiɗi, juldere kala ko ɓaawo timmude dewal molanagal ngal tawata ko ngal tugalal jiyangal e tugale kaɗo dina Islam. Sen detti wono oɗo Eidul Fitr ɗum woni julde sumaye on. Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi ngal ɗum nyallal ngal tawata ko aranal e nyalɗi arayɗi ɗin ɓaawo nduɗo lewru sumaye timmude. Ay ɓaawo ɓeɗo jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala gomɗinɓe ɓe horande Allahu tabaraka wa ta'ala nduɗo lewru sumaye, ɓe daroɓe naafa ɓe juulanamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe janga Qur'ana e kañum ndun lewru, ɓe itta sadakaji e ndun lewru, ɓe janto inde makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e mayru, ɓe waɗa dewe hewuɗe ɓaawo ɓe timminde nduɗo lewru. Kanko Allahu azza wa jalla o addi ɗon hande kadi nyallal ngal tawata ko nyalande welo nyalande weltare, nyalande nde tawata ko nyalande nde kamɓe ɓeɗo gomɗinɓe ɓe welnata e muɗum, ɓe fotina e muɗum, tawa kono yaari non e oɗo sharia makko kanko Allahu azza wa jalla. Ko wana non ndeɗo juldere nde tawata kadi ko julde donkin on, kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi ɗum ɗon kadi ɓaawo ɓeɗo jiyaɓe makko ɓe tottude ngal ɗo tugalal molanangal jiyangal e tugale Islam woni nguɗo hajju. ɓaawo ɓe hajjande mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, kanko Allahu azza wa jalla o waɗi ngal ɗo nyallal ngal tawata ko nyalande welo nyalande nde tawata ko nyalande nyamugol yara hara kono dagori, nyalande nde tawata ko nyalande welnugol e muɗum. Idan haray ɗiɗo ko nyalɗiɗi tawata ko nyalɗiɗi Allahu tabaraka wa ta'ala nemini en enen ɓeɗo julɓe, kono ko nyalɗiɗi tawata kadi neɗɗo julɗo on
o watta kala ko weli mo e nder majji ana muɗum islamu on acci raali neɗɗo on waɗugol e wowlugol e firlitagol e nder ñalɗi ɗin no o faalirano bal ka sharia dina islam kanko neɗɗo on himo tindina ñaawoje ko wana non himo tindina kadi neediji ɗi kanko oɗo neɗɗanke julɗo o haani jogitade e nder ɗiɗo ñalɗi fiyo wawu heɓude ko ɗaɓɓa kon e kañum ɗin ɗon ñalɗi haray si innama idul fitr ɗo kadi e hoore muɗum ko mudafun ilayhi wannan si innama id ko mudafun si innama alfitr ko mudafun ilayhi so waɗi ta'rifu muɗum wonno karmo koɓɓe warri non al-eid karmo koɓɓe maki wonde ko innete al-eid lughatan ka haala arab ko mushtaqqun min al-audi wa huwa ar-ruju'u wal mu'awadatu li annahu yatakarrar mana muɗum ko kongol ngol tawata ko taƴangol itta e ko wiyete kon al-aud ɗum woni ruttagol ɓe maki wa huwa ar-ruju' ko ɗum woni ruttagol ngol wal mu'awadatu e yiltitagol e kañum hunde nde wowande li annahu sabanede ma tawde kañum iidi ndin yatakarrar no fillinno ay bi maana fi kulli sanatin e kala hitande idan haray si innama al-eid ka haala arab ko ɗum woni konko tawata ko hunde ruttinnotonde wano ɓeɗo imam ibni manzour ɓe ɓanginiri noon ka lisanul arab maɓɓe kamo jallad jeenayaɓo sengoɗerol 458 ko wana noon kadi arde ka alqamusul muhit ka sengoɗerol 386 amma si tawi hawri en ɗetti al-eid istilahan si innama al-eid istilahan karmo koɓɓe maaki wono ardi noon ka al-mawsu'atu al-fiqhiyya ɓe maaki wonde la yakhruju al-ma'na al-istilahi 'an al-ma'na al-lughawi yani sayari al-eid istilahan ma'na muɗum on ka haala arab e ma'na muɗum on ka istilah woni ka andinande karamo koɓɓen ka sengo sharia ɓe maaki ko ma'na goto yani ko ñallal ngal tawata ko fillinnotongal e nder hitande nden jonon si innama idul fitri ɓe maaki wonde wa huwa awwalu yawmin min shawwal ko ñallal aranal ngal e nduɗo lewru wiyetendu juldandu woni nden ñalande ɗon ko nden ɗo wiyete idul fitr ko ñalande nde tawata ko nde ɓeɗo julɓe ɓe shar'inana welnugol e muɗum ɓe shar'inana fotingol e muɗum hara ko e laawol ngol tawata ngol lundaki sharia dinaka ɗum waɗi si tawi karamo koɓɓe ɓe maaki wonde summiyal yawmul ma'rufu idan li annahu ya'udu wa yatakarraru li awqatihi ɓe maaki wonde ngal ñallal andangal ɗo ngal wi'ira iidi sabanede ma tawde ko ñallal ruttinnotongal fillitotongal e ɗiɗo waktuji muɗum e gandi hitande kala hitande no woodi ko wiyete idul fitri julde sumaye hitande kala hitande no woodi ko wiyete idul adha woni julde donkin haray noon wono jantorɗe noon kañum ɗeɗo juldeje Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo shar'a mo o shar'inani en kaɗo diina ka o welana en diina woni kaɗo diina islam kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala himo shar'inani en neediji kañumma e jikkuji e ñaawoje ko oɗo neɗɗanke julɗo o haani aynitude aray noon ene ɗeɗo yewtere meɗen bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ko yoga e kañum ɗen ñaawoje e ɗin neediji e ɗi tawata ko yowodirɗi e ngal ɗo ñallal woni idul fitri juldere suumayere nden sabu noon tawde ko nden ɗo woni ko fewti en e nder ɗe balɗe arayɗe ɗo bi idnillahi tabaraka wa ta'ala fiyo yimɓe ɓen wawu aynitude ɗum ɗon ka andintingol ɓe e ka andingol kadi ɓen ɓe tawata ɓe andal fiyo goto kala e meɗen wawu heɓude nafooreji ɗin e nder kañum ndeɗo juldere hara wana ɓornagol labadi ɗin tun ñama yara jara welna haray noon kañum ɗiɗo ɗi tawata ko al adab al mutaalliqa bi eid al fitr bi maana neediji ɗi tawata ko neediji
yowondirɗi ɗin e ngal ɗo nyallal woni julde sumaye on aranun ɗum awalan ko al-ightisal aranun ɗum ko lotagol mana muɗum lotorgol no neɗɗo on lotorto longal janaba ngal non kono tawa kanko neɗɗanke on anni e makko on ɗo ko woni e lotanade ko kañum ndeɗo juldere bi maana juuloygol oɗo iidi ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko nde mustahab ko hunde yiɗande ittifaqan bayna al ulama'i wana imamu nawawi ɓe ɓanginiri nun non ka deftere maɓɓe wi'etende al majmu'u sharhul muhazzab ka mujallad jawabo sengoɗerol 10 ɓe ɓangini wonde lotagol ngol wonande kañum juldere nden bi maana fi juuloygol julde nden ka iidi ɓe maki ɗum ɗo ko ɗum woni madhhabu kaffatil ulama'i bi maana ko ɗum woni laawol karmo koɓɓen ɓe dendanigal maɓɓe ko hunde nde tawata ko yiɗande haray kanko neɗɗanke on ko yo jogi to ko wiyete kon al-ightisalu wat-tatayyubu wa labsu ahsani thiyabi bi maana ko lotagol ngol wano jantorɗen non e urnagol ngol wonande ɓeɗo worɓe hara wana sonnaɓe ɓen si ɓe urnoto kamɓe kaka cuuɗi wana yaltitugol e muɗum ɓe yaha e kayasi wa labsu ahsani thiyabi e ɓornagol kadi cunciɗi tawata ko ɓurɗi moƴƴude ɓurɗi labede ɗin ɗum ɗo kadi ko wonande ɓeɗo worɓe ko kamɓe feññinta ɗiɗo ka yaasi amma sonnaɓe ɓen kamɓe si ɓe ɓornike koyo wonu ka ley jilbabuji maɓɓe wona ka ley tiggaje maɓɓe ha si ɓe hewti ka maɓɓe yeeso ɗum si tawi worɓe jananɓe ala ɗon hande kadi ɓe wawa feññinde kañum ɗiɗo conci maɓɓe labaɗi ɗi ngolɗo lotagol ko hunde nde tawata ko andirande salaf ko wannon sen daari imam malikin kam watta maɓɓe ɓe filli ɗon asar mo tawata ko asar arduɗo bi sanadin sahih annafi'in an ibni umar radiyallahu anhuma annahu kana yaghtasilu yawma al-fitr qabla an yaghduwa oɗo nafi' mawla abdillahi ibni umara ɓe ɓangini wonde abdullah ibni umar radiyallahu anhuma ɓeɗo ɓe laatino kamɓe ɓe lototono nyande julde sumaye ko attiɓe dawde ɓe seno ka iidi manamum ɓe lototono longal ko attiɓe senade ka iidi ko wana non no ari no tabitiri non wana imamul firyabi ɓe ɓanginiri non ka ahkamul iidayni oɗo asar kamɓe tigi ɓe maki an nafi'in anna ibna umara kana yaghtasilu wa yatatayyabu yawma al-fitr ɓe maki wonde kamɓe nafi'in ɓe ɓangini abdullah ibni umar radiyallahu anhuma oɗo sahabajo tedduɗo ɓe laatino kamɓe nyande julde sumaye ɓe lototo longal ɓe urno kadi si kamɓe abdullah ibni umara ɓe yalta ɓe seno ka iidi balɗum ɗo ko hunde nde tawata nde tabiti nde ittama e ali ibni abi talibin radiyallahu anhu wannon sen daari imamu tahawi ɓe filli kañum on asar ka sharhu ma'ani al-athar ka mujallad arano sengoɗerol 119 wannon imam ibn al-munzir ɓe filli ɗum ka al-awsat ka mujallad nayabo sengoɗerol 256 Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah ɓe holli wonde sanadu on ko o sahih wono ardi non ka irwaul ghalil ka mujallad arano sengoɗerol 157 ittama e oɗo neɗɗo wiyeteɗo Zazan anna rajulan sa'ala aliyan radiyallahu anhu anil ghusli فقال اغتسل كل يوم إن شئت قال لا بل الغسل قال اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة بما كي وند ندغو ارنو اولاندي علي بن ابي طالب في لوتا غولونغال كم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بما كان مولوتو كلا نيالال سيدايدي tawiɓe sikkude ko o landiɓe ko fi lotagol neɗɗo ko lototo kon aadatan on sati kanko neɗɗo on o landiti moƴƴa o wi'i wonde ko o faandi ko fi longal ngal kamɓe ali ibni abi talibin ɓe maaki looto kala nyalande juma
lotoɗa kala nyalande julde suumaye, lotoɗa kala nyalande julde donki, lotoɗa kadi kala nyalande arafa. kamɓe Ali ibn Abi Talibin ɓe maaki ɗum ɗo, ɓe ɓangini ɗum ɗo. ko wana non wano jantorɗen non kanko neɗɗanke on o worno kadi coñci makko ɗi tawata ko ɓurɗi labede ɗin, kanko gorko on. amma ɓeɗo sonnaɓe hiɗen andi jomi meɗen no wi wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala mo haɗi ɓe yaltingol cuɗariji maɓɓe ɗin wonande ɓeɗo worɓe janamɓe. ko wana non kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. si ɓe yaltuɗen wana ɓe waɗu tabarruj. si innama at-tabarruj karmokoɓe ɓe maaki ko izharul mar'ati zinataha, ko yaltingol sonnajo on cuɗari makko ɗin ka yaasi. ɓe gandi no heewi e sonnaɓe ɓe tata ko majjaɓe ɗum ɗo nyande iidi ɓe daroto ɓe ɓorno ɓe makiyo ɓe labintino ɓe urno ɓe waɗa coñci ɗi tawata ko ɓurɗi labede coñci maɓɓe ɗin basinji ɗi tata ko jalbuni ɓe yalta ɓe yaha ka iidi. ɗum ɗo ko bakkatu mo tawata ko mo ɓe woni e ronditade kamɓe sonnaɓe ɓen. ɗum ɗo faway ɓe heɓugol bone kasengo dina maɓɓe, wannon ko lundagol Allahu tabaraka wa ta'ala e lundagol nelaɗon alayhi salatu wassalam. bal ɗum ɗo raaɓi hay sonnaɓe ɗuɗuɓe ɓe tata ko buumiɓe si tawi arama nyande iidi buye maɓɓe watta gang, watta soketi, laali ko ɓe waɗi kon ka juuɗe kañum ma e ka koyɗe ko be ɗum ɗo feeña ka kene. ko wana non watta niqabu timmuɗo ko niqabu gite watta kale muɗum ɗen tawa ɗum ɗon kadi ko be feeña ka yaasi. bal woɓɓe go basinji ɗi ɓe ɓorniɗi nder si tawi ɓe yahde ka iidi ko nyorugol tiggare ɗen fiyo basinji ɗi yaltu kañum ma e pikke ɗen. ɗum ɗo ko lundi ɗum sharia dina islam o haray sonnaɓen no hani hulde Allahu tabaraka wa ta'ala taɓe yaw ka iidi fi ɗaɓɓugol baraji tawa koyɓe moɓu bakkatuɓe ruttoda e muɗum. ittama e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wono imamu Tabarani ɓe fillori non ka al-awsat ka mujallad jeɗɗaɓo sengoɗerol 316 hadith on Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah ɓe sellini mo ka silsilatu sahiha. ittama Abdullah ibn Abbas qala bimaki kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalbasu yawm al-eid burdatan hamra. Beladon alayhi salatu wassalam belatino ke be bornoto no nyalande eid burdatan hamra, mana mulum goldo conciol gol tawata ko burda hara hamra ko conciol bodewol. Sheikh Usaimin be maki bodewol non wana wojjungol cos, mana mon hingol wondi e noneji go ko wona bode on wano kambe Sheikh Usaimin be bangirin non ka sharhu Riyadus Salihin. Ala kulli hal Ibn Abbas ko honno be banginani en no ko wonde nelaɗon alayhi salatu wassalam ka nyalande iidi coñci maɓɓe ɗin sertay e nyalɗi maɓɓe luttuɗi ɗin ka hollugol en wonde neɗɗo on ko yo ɓorno coñci ɗi tawata ko coñci ɓurɗi labedi ɗin. haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde nde hanuɗen jogitade. ɗum woni needi araniri ndin ko al-ightisal wattatayyubu wa labsu ahsani thiyabi, lotagol longal urno wonande worɓe ɓen e ɓorno kadi coñci ɗi tawata ko ɓurɗi labede e coñci kañum neɗɗanke on. ɗum ɗo ko needi ndi tawata oɗo neɗɗo no hani jogitade nyalande eidi. Al-mas'alatu thaniya, mas'ala mo tawata ko mas'ala ɗin mo ma'ana muɗum ɗum woni needi ndi tawata ko needi ɗimmiri ndin ko an yakula shay'an qabla ghuduwihi ila al-musalla, ko nde kanko neɗɗanke on o nyamata goɗɗum ko atti o yaade ka juulete ɗum, madama ko julde suumaye kanko neɗɗanke on nayo o horu o yaha ka iidi, bal ko yo nyamu goɗɗum kanko neɗɗanke on si o yaha o hewtoya ka iidi. ɗum non no yiɗanamo kanko neɗɗanke on nde o nyamata tamaro, mana muɗum tawa e nder nyallal ngal ko atti nyamude kanko neɗɗo on ko tamaro, o fuujina kadi tamaroje ɗen. no tabiti immorde Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadith mo tawata hadithe mo Imam al-Bukhari be filli ka sahihu maɓɓe ɓe maki kamɓe Anas ibn Malik radiyallahu anhu
wonde kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yaghdu yawma alfitri hatta yakula tamrat. ɓe maki wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe laatinoke ɓe dawatano nyalande julde suumaye ɓe seno ka iidi ha kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe nafo tamaroje. bimana kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe senotanoko ka iidi suumaye tawa hiɓe hoori. imamul bukhari ɓe ɓeydi e oɗo riwaya mo tawata komo ɓe waɗi ta'liq ɓawo oɗo hadith mubasharatan ɓe maki wa yakuluhunna witran. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kañum tamaroje ɗen ɓe laatino ɓe nafotonoɗe kono ɓe fuujinaynoɗe. ɓe laatino hiɓe nafo kañum tamaroje ɗen ɓe fuujinaɗe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. idan haray ɗum ɗo ko sunna neɗɗanke on o ñamude tamaro wotere ma tati ma jowi ma jeɗɗi ko nande e sifa ɗum ɗon hara koye lawol fuujugol kanko neɗɗo on o ñama ɗum ɗon si o yaha ka iidi. ko wana noon abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma kamɓe hoore maɓɓe fillama e maɓɓe hadith mo tawata ko mo ɓe jantani en fi muɗum imam al-bazzar no fillimo ka musnad maɓɓe cheikh al-albani kad no sellinimo ka silsilatu as-sahiha. ɓe maki min as-sunnati an yat'ama ay yawm al-fitri qabla an yakhruja walaw bi tamratin. ɓe maki no jiya e sunna nde kanko neɗɗanke on o ñamata ko atti o yaltude o yaha ka iidi ñande julde suumaye haysi tawi hawri ko tamarore wotere kanko neɗɗanke on o waɗa ɗum. oɗum imam ibn qudamata ɓe maki rahimahullah ka al-mughni maɓɓe ka mujallade tammo sengo ɗerol 258 ɓe maki as-sunnatu an yakula fil fitri qabla as-salah wala yakula fil adha hatta yusalliya. wa hadha qawlu akthari ahli al-ilmi minhum Ali wa ibn Abbas wa Malik wa Shafi'i wa ghayruhum la na'lamu fihi khilafan. kamɓe imam ibn qudamata ɓe maki wonde sunna on ko yo neɗɗanke on ñaamu goɗɗum ñande julde suumaye ko atti o yaltude o yaha ka julugol iidi. amma si tawi hawri ko julde donkin kanko neɗɗon hara o ñaamali goɗɗum ha o iwta ka iidi si tawi mo mari layya o layyo o atto ñaamude goɗɗum e layya o. idan ɗum ɗon noon ko wiya yo habbo ɗon hono karmo ko ɓe buy ɓanginiri ko on marɗo layya tun on ɗo wiya wata o ñaamu goɗɗum ha o arta o layyo o ñaama e konko o layyi ɗon ta ko ɗum ɗon o fuɗɗori ñamete ñallal makko ngal. ɓe maki ɗum ɗo ko konngol ittangol e ɗuɗuɓe karmo koɓɓen ɗo jeeya maɓɓe Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Imam Malik, Imam Shafi'i e ko wona ɓeɗo. bal kamɓe imam ibn Qudamata ɓe maki wonde ɓe anda lurral hakkunde karmo koɓɓen e ɗum ɗo. idan haray nedi ɗimmiri ndin ko yo neɗɗanke on o eto hattirde e tagol ɗo yo o yaltu ta o yaltu o yaha himo hoori. yo eto kadi o ñaama kanko neɗɗanke on ko atoto ñaamude e ñallal makko ngal nden ñanden tamaroje hara ko o fuujinɗo nde fuujinɗo kañum tamaroje ɗen afwan. salisan tammundu woni nedi tammere nden at-takbiru yawmal iidi ko kabberali ɗin ñalande iidi nden. ɗo no yiɗana e julɓe ɓen habbirgol ɓe mawnina Allahu tabaraka wa ta'ala e ngal ɗo ñallal ngal tawata ko ñalande iidi suumaye. yo non ɗum no fuɗɗo gila ka naange ngen muti ɗon ɗum woni ñande weetay juldere nden on jemma ɗon ka naange muti ɗon ko ɗon woni ko fuɗɗoto yaha ɗon ha si tawi hawri imamu on o gayni wadde khutba makko on kanko imamu on hande kadi haray ɗiɗo kabberali ko lannuɗi haray ɗiɗo kabberali
kodi lannudi sabu non joommen tabaraka wa ta'ala o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أي ولعلكم تشكرون إذن كانكو الله تبارك وتعالى أهلي wonde fi timmi limore kanyul lewrundun hatimma on sati mawnine mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e hore ko o fewni en kon kanko subhanahu wa ta'ala e hore ko o nemini en kon fi honno fi en jarnu mo kanko Allahu azza wa jal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko dum imam ibn kathir be maki ka tafsiru mabbe be maki wonde akhadha كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية بما كي كدودي كرمكوبة بين بدتي شرع نقول إيدو كبرالي إمورد أودو آية إنغال دو نيالال نغال تماتا كو نيالان جلد سوماي ndoko hunde ne tawata ko nde hanuɗen jogitade nde hanuɗen tiɗinde fi muɗum nde hanuɗen mawninde fi muɗum ko ɗum cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe maaki kamɓe cheikh on ɓe maaki wonde wono ardi noon ka majmu' al fatawa maɓɓe mujallad nogay nayaɓo on sengoderol 221 بماك أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح كما شيخ الإسلام ابن تيمية ببنجنانين wonde koko wiyete habbir gongol karmo koɓɓen fuu no fotti ka julde donkin ko shar'inaɗum amma ka julde sumaye ɓe holli e wonde lurral no ton kono ɓurɓe ɗuɗude ɓe yaari wonde no shar'ina ɓe mo holli e wonde imam malik imam shafi'i imam ahmad ɓe yaari wonde no shar'ina habbirgol ka julde sumaye kaka madhabu imam abu hanifa ɓurɓe ɗuɗde ɓen e maɓɓe yaari wonde ka sumaye habbirtake kono imamu tahawi tigi no janti kongol immorde abu hanifa e wondiɓe maɓɓe go wonde hiɓe yaari ko pellet no habbire e ndeɗo juldere nde tawata ko juldere sumaye nden kamɓe cheikh al-islam ibn taymiyata kamɓe tigi ɓe addi oɗo aya ɓe ɓanginani en ɗum ɓe holli en no wonde waktu muɗum on ko ɓuri sellude e konguɗi karamokoɓe ɓen ko gila ka lewru ndu yi'a ɗon ma'ana muɗum gila ka nange ngen muti ɗon nyande weta e juldere nden ko gila ɗon kabbirali ɗin fuɗɗoto haray ɗa e on tigi accude hatuma weeti ko jemma ɗon kabbirali ɗin fuɗɗoto ko ha honto ɗi hattata ko si tawi hawri idi on lanni ɗum woni imamu on gayni wadde khutba makko kamɓe cheikh al islam ibn taymiyata rahimahullah ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo woni kongol karamukoɓe ɗuɗuɓe bal ɓurɓe ɗuɗude ɓen e ɓeɗo karamukoɓe hara noon kañum ɗiɗo kabberali se ndaari alhaali majji on ko kabberali ɗi tawata no yiɗa nde kanko neɗɗanke on o feññintaɗi wana yo o wowluta ko kanko tu woni nande bal ko yo feññin kañum kabbirali ɗin si wana sonnajo on kanko o suuɗayɗi si tawi worɓe janamɓe no ɗon ko ɗum imam ibnu qudamata rahimahullah ɓe maaki ka mughni maɓɓe ka mujallad tammo sengoderol 256
بماكي ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير. قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك. إمام ابن قدامة بماكي رحمه الله بماكي وندن يدا de kanko neɗɗanke on o habbirta ka laawol nde mo yaha ka iidi, tawa kanko neɗɗon himo feññinde kadi habbirango makko ngon nayo o suudu wano jantorɗen noon sina hara ko sonnajo, kanko o habbiray o tippina hito makko ngon si tawi worɓe janamɓe no ɗon. ɗum ɗo woni hunde nde tawata ko hunde andande nden koyo neɗɗanke on o feññin ɓe addi konngol ittangol e ibnu abi musa fi muɗum. ko wana noon ko hunde nde tawata oɗo neɗɗanke mo hani andude kadi sifaji kañum kabbirali ɗin no jiya e muɗum wi'ugol Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. ma'ana muɗum ɗon o waɗa kabbirali ɗin laabiji tati, o waɗa la ilaha illallah, o waɗa kabbirali ɗin laabiji tati, woɓɓe wi laabiji ɗiɗi ɗon walillahi alhamdu non ara. sifa goo kadi o wiya Allahu akbar laabi ɗiɗi, on sati o wiya la ilaha illallah, o watta kadi Allahu akbar laabiji ɗiɗi, o watta no walillahi alhamd. e sifa goo wi'ugol Allahu akbar kabiran. ɗiɗo fof ko tabituɗi ɗi kanko neɗɗanke on o waɗirta ɗiɗo kabbirali hara o welsindaki e muɗum fiyo heɓu moƴƴere nden. rabi'an nedi nayaɓiri ndin ko mukhalafatu tariq, ɗum woni luutindirgol laawol ngol, yani kanko neɗɗanke on no jiya e ko wonani mo sunna nde kanko neɗɗo on an yadhhaba ila almusalla min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar. si mo yaade ka idi ndin juulete ɗon o rewa e laawol, si tawi himo artude o iwa ka idi ndin juulte ɗon e yotta ka suudu, o waylita laawol ngol o rewa e laawol goo hara wana laawol gootol ngol. wannan ɗum ɗon ko tabitu ɗum e nelaɗo alayhi salatu wassalam no ari hadis Jabir ibn Abdullah mo imamul Bukhari ɓe filli ɓe maaki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawmu eidin khalafa at-tariqa. ɓe maaki kamɓe Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino si tawi hawri laatike nyalande idi nden ɓe fokkiti ka idi nden nyanden ɓe luutindiray laawol ngol, yani laawol ngol ɓe senoringol ka idi wana ngol laawol ɓe sentortoɓe hewtita ka maɓɓe. wana non ɗum kadi no itta Abu Hurairata radiyallahu anhu hadise mo imamu Tirmidhi ɓe filli, Sheikh al-Albani sellini mo ka sahihu Tirmidhi. kamɓe Abu Huraira ɓe maaki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha kharaja yawm al-eid fi tariqin raja'a fi ghayrihi. wonde ɓe laatirke kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam si tawi ɓe yalti nyande iidi ɓe senike e laawol go'o, si ɓe sentade ɓe sentoray e laawol gongol wona laawol ngol ɓe senoringol. hare ɗum ɗo ko hunde nde tawata enen julɓe ɓen ɗen hani aynitude ko sunna nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. yon noon hikma ko fi honɗum ɓe waɗanta ɗum karmo koɓɓen no janti konnguni e muɗum. woɓɓe goo maaki wonde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe waɗirta ɗum ɗon ko fi yani ɓanginangol ɓeɗo ɓe tawata ko ayɓe diina kan, ɓanginangol ɓe alamadeji kaɗo diina e labegol kaɗo diina e mirin ko diina kan mari kon. ka senagol maɓɓe si ɓe ɓanginani ɓeɗo, ka sentagol maɓɓe ɓe ɓanginarona woɓɓe goo kadi wonirɓe e laawol goo ɓe tata ɓen ɗo yi'ano ɓe fewndo ɓe senoto. woɓɓe goo yaari wonde ko ɓe wonno warrude ɗum kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko fii ka senagol maɓɓe ɓe yimɓe ɓe rewata takko muɗum ɗon si ɓe hiwrike ɓen ɗon, ka ruttagol maɓɓe kadi ta ɓe hiwroto woɓɓe goo kadi baraji ɗin heewa. ala kulli hal ko sunna mo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗayno. haray
hunde nde tawata ko khamisan woni nedi ndi tawata ko nedi jooɓiri ndin ko ya'ugol makko kanko neɗɗanke on o juula oɗo eidi bimana o juula julde eidi ndin aɗa ɗen andi ñawore julde eidi ndin karmo koɓɓe no lurri fi muɗum wodi karmo koɓe yaruɓe wonde ko fardu aynin ala kulli muslimin mukallaf bimana ko faridda toɗɗiɗo e dow kala neɗɗo mo tawata ko julɗo mo tawata ko fawaɗo sharia woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari yani sinnama fawaɗo sharia helli faɗo marɗo hakkil selluki woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde juulugol idi on ko fardu kifaya si woɓɓe go yeyi ɓe yahali ɓen ɓe heɓata bakkat karmo koɓe go yaari ko sunna kono non se ndaari wona cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullah kamɓe ko ɓe sellini ɓe jiccini kon ko wonde ko faridda toɗɗiɗo e goto kala mo tawata ko fawaɗo kamɓe cheikh l'islam ibn taymiya ko ɗum ɗo woni ko ɓe jiccini ko wona noon imam ibn hazmin ko ɗum jiccinno imamu shawkani ko ɗum jiccinno imamu sana'ani ko ɗum jiccinno ko wona noon siddiq hasan khan ɓeɗo e hoore muɗum kamɓe kadi ko ɗum woni ko ɓe jiccini nde ndaari cheikh l'islam ibn taymiyata ka majmu'ul fatawa heɓe jiccini ɗum ka mujallad 23 ko wona noon ka al ikhtiyaratul fiqhiyya kadi maɓɓe heɓe jiccini ɗum ka sengoɗerol 82 ko wona noon si tawi en ndaari imam ibn hazmin ka al muhalla maɓɓe ka mujallad tammo ɗerol 301 ɓe jiccini ɗum imamu shawkani e hoore muɗum ka saylul jirari maɓɓe ɓe jiccini ɗum ka mujallad arano ɗerol 315 e ka naylul awtar mujallad tammo ɗerol 342 imamu sana'ani ka subulus salam maɓɓe sharhu bulughil maram mujallad ɗimmon ɗerol 138 siddiq hasan khan ɓeɗo kadi ka arrawdatu annadiyya kamɓe e hoore maɓɓe mujallad arano on ɗerol 398 ɓe jiccini ɗum ɗo sabanede ma nun tawden si ndaari goo on no ummu atiyata radiyallahu anha ɓe makiri non ɓe maaki wonde umirna an nukhrija alhuyyada yawma al-eidaini wa dhawati al-khudur فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها لك حديث متوت إمام البخاري في الليم إمام مسلم كدن في الليم kamɓe ummu atiya ɓe holli wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirnoɓe kamɓe sonnaɓe ɓe yo ɓe yaltu hay sonnaɓe fiiliɓe ɓe yo yaltu hay jiwɓe ɓe tawata ɓen ko ɓe hewano memude yaasi yo ɓen fuu yaltu ɓe yaha ka iidi ɓe tawe jama julɓe ɓen ton kañumma e noddandu e du'aji ko julɓe ɓe watta ton kon kamɓe kadi ɓe tawe ɓe maki kono sonnaɓe fiiliɓe ɓen yo ɓe woɗɗito nokku ka juuleteɗon kamɓe hara ɓe yahali ka musallaɓe wona ka sera on sati ɓe maki sonnajo goto wi kono yo nelaɓe allahu sallallahu alayhi wa sallam ɗum woodi e sonnaɓe ɓen ɓe tawata ala jilbabu nelaɗo maki alayhi salatu wassalam yo marɓe jilbabuji goo luɓuɓen ɗon ɓe ɓorno jilbabu fi yo ɓe yewka iidi so yi ɗum ɗo fuu ɓeɗo ɓe hoore maɓɓe ɓe jantoranama ni ɗum ɗo ko e lawol tentingol hollugol wona hunde nde tawata ko hunde hayfunde wona hunde nde tawata ko hunde hayfunde ɗum ɗo no holla e wonde kañum juuloygol iidi on ko hunde waɗɗinde ɗum waɗi sonnaɓe ɓen joɗagol maɓɓe ba sey sonnaɓe ɗuɗuɓe no woodi ɓe darto e hilnagol e defugol hilnagol e warbugol hilnagol e lotugol cuuɗi hilnagol e fittugol cuuɗi hilnagol e cuɗugol cuuɗi hilnagol e urnugol cuuɗi ɓe wona e on ɗon alhaali ɓe ronka yaade ka iidi ton nde ɗo moƴƴere nde laawoɓe se yaari e konngol yaaruɓe ɓen ko faridda toɗɗiɗo e dow maɓɓe ɓe heɓa bakkatu sabanede ma ko ɓe tulti ko nden nyanden ɓe yahaali no anda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama oɗo iidi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe
tertaaki ɗum ɗo haa ɓe feƴƴini e nder ko ɓe wuri kon fop ɓe juuloyayno oɗo iidi. ɗum ɗo holli wonde ko hunde tentunde nde tawata en hana lundade nde, ko hunde tentunde nde tawata en hana welsidade e muɗum. kono moƴƴere muɗum nden no mawni, moƴƴere muɗum nden no tiiɗi. haray kañum oɗo neɗɗanke himo hani yaade o yara needi, so hewti kanko neɗɗo on o jooɗi koyo jooɗo hara o juulali darɗe ɗiɗi ko atti iidi on, hara o juulali darɗe ɗiɗi ɓaawo iidi on, si tawi hawri o hewti ka musalla ka iidi ndin juuleteɗon. haray ɗum ɗon ko hunde nde tawata koko tabiti e salaf, angal juulugol ado kañum iidi ndin e angal juulugol ɓaawo iidi ndin mubasharatan ɗon. bal neɗɗo on so o juulay koyo yewka makko o juuloya darɗe ɗiɗi si o hooti, ko ɗum ɗo woni sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam. waɗi non goo tabiti immorde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadis mo tawata imamul Bukhari hiɓe fillimo. kamɓe ibn Abbas ɓe maaki wonde anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn wa lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno nyande iidi suumaye, ɓe juuli darɗe ɗiɗi je ɗen ka iidi, ɓe juulano darɗe ɗiɗi ko atti ɗen ɗon, ɓe juulano darɗe ɗiɗi ɓaawo ɗen ɗon, tawi hiɓe wondi e Bilal ibn Rabah. ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko ittanu nelaɗo alayhi salatu wassalam angal ruƴƴugol ko atti darɗe iidi ɗen ɗiɗi e angal ruƴƴugol ɓaawo majje ka iidi ndin juuleteɗon. ko wona non ɓeɗo Nafi' mawla Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma, ɓeɗo e hoore muɗum ɓe fillike wano tabitiri non ka Muwatta'u Malik wonde anna Abdullahi ibn Umar lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla as-salati wala ba'daha. Abdullahi ibn Umar kamɓe tigi ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ko atti julde iidi nden, ko wana non kadi ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ɓaawo muɗum, ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ko atti ɗum ɗon, ɓe laatanoki ɓe ruƴƴayno ɓaawo muɗum. ko wana non imam ibn al-Munzir no filli ka al-awsat maɓɓe ko itta Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhuma ɓe maaki as-salatu qabla al-eid laysa qablahu wala ba'dahu salah. ɓe maaki wonde julde nden ko atti iidi on, ɓe maaki ko pellet ko andakon, ko wonde laataki ado iidi on julde, laataki kadi ɓaawo iidi on julde. mana muɗum neɗɗo on o juulata o ruƴƴata ko atti o juulude julde iidi nden, o ruƴƴata ɓaawo o juulude julde iidi nden ka musalla ɗum. kono waɗi si tawi no wonno hay sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum, sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum ɗon. so ndaari wana Abdullah ibn Mas'ud kañum may Hudhayfah ibn al-Yaman no tabiti wonde ɓe haɗayno, no wari e asar maɓɓe mo imam ibn al-Munzir ɓe fille ka al-awsat maɓɓe, imam at-Tabarani no filli mo ka al-Kabir. ko itta e Muawiya ibn Qurra ɓe maaki anna ibn Mas'ud wa Hudhayfah kana yanhayani an-nasa yawm al-eid 'ani as-salati qabla khuruj al-imam. wonde ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo laatinoɓe haɗayno yimɓe ɓen juulugol darɗe ɗiɗi ko atti imamu on arde, ɓe mana argol innano ruƴƴude darɗe ɗiɗi kañum si jooɗo ɓe haɗaynoɓe yimɓe ɓe tawata ko waɗaynoɓe ɗum ɗon. ko wana non wano ardi oɗo athar mo tawata komo imamu Nasa'i filli, Sheikh al-Albani ɓe sellini mo ka sahihu an-Nasa'i wonde anna aliyan istakhlafa aba mas'udin ala an-nasi fa kharaja yawma 'eid fa qala ya ayyuha an-nasu innahu laysa min as-sunnati an yusalla qabla al-imam. kamɓe ɓeɗo ɓe Ali ibn Abi Talib lontinno e hoore yimɓe ɓen, ɓe yaltuno nyande iidi ndin, ɓe fewti yimɓe ɓen kamɓe Abu Mas'ud ɓe maaki ko ono yo yimɓe andede jiyaka e sunna juulugol darɗe ɗiɗi ko atti neɗɗanke on o
ko atti imamu on juulude ɗo non haray ko si tawi hawri kaka musalla wona amma si tawi hawri nganto heɓike arama ka julirde ko non den andi asli on julde idi den ko ka henere juulete wana ka julirde ko ɗum asli on si tawi non nganto heɓike henere heɓaki ma ndiyan saaji ma ko nandi sifaɗin ɗon piiji arama ka julirde ɗon neɗɗanke on si o naati ka nder julirde o juulay rakaat o juulay kanko neɗɗanke on ko wiyete kon tahiyatul masjid onon ɗon wona ruƴƴugol darɗe ɗiɗi qabla al eid o woni wadde bal kanko neɗɗon ko tahiyatul masjid o woni wadde on wardi noon ko hadis abu qatadata radiyallahu anhu نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو حديث متواتر أخرجه البخاري كما إمام البخاري بفلي كصحيح مأه حديث متواتر كسلودو بلا شك إذا نتنون سناتي كان رجولرده وتأجودها أرؤيا دار ديدي أما نون كانكو أولو نتنان كسيتوي هوري أهوتي كمكم ani o iwi ka idi no jeya e sunna o ruƴƴoygol darɗe ɗiɗi nde o hewtitoy ka makko ɓawo o juulude idi ndin on non ari e ko itta abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadis mo tawata imam ibnu majah no fillimo ko wana non imam al-hakim no fillimo ka al-mustadrak الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح شيخ الألباني هو رمون كم كان حسنه في إرواء الغليل بماكي كم أبو سعيد الخضري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين بلاتنو كم من الله عليه الصلاة والسلام بجولتانو كو أتي إيدين دين حي هون ستوينو نم بغيني جلنو دايم من كعيدي بغيني ودي خطبة مأمون سبيروتك بسنتك كمأمي برؤيو ييتون دار ديدي برؤيو ييتون دار ديدي هاراي نتنانك أون كو يوكيلو حتر دي وكيلو قول ورينا أولو سنة كد هاراي ɗum ko neediji ɗi tawata ko yoga e neediji ɗi neɗɗon haani jogitaade haray findintine ɗo mas'alaji tundi tawata ko seeɗaaji haray mas'ala arano on ko fiyaake on neɗɗo mo tawata o ari ka idi ndin juuleteɗum masalan o leetin o tawi ɓe ka darnde aranere ma ɓe ka darnde ɗimmere kanko neɗɗanke on si o tawi kabbirali ɗi imamon habbirta ɗin ɗi laawike mo joni si o habbiri takbiratul ihram yarli kanko neɗɗon o yoɓitay ɗin kabbirali ɗi imamon habbiri ɗum fuu kanko kadi aray lurral no hakkunde karmokoɓe ɓen e muɗum kono jumhurul ulama'i ko yaari ko wonde ko takbiratul ihrami on tu woni ko watta ɗum o heɗo imamu on ko jangata kon ko andon eɗen andani hoore meɗen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki innama ju'ila al imamu li yutamma bih no jeeya ko ɓe janti wa idha qara'a fa ansitu si tawi hawri himo jangude ko yon deƴƴu idan si on tigi ari o habbiri takbiratul ihrami on ko yo habbito hande kadi o heɗo ko imamu on woni e jangude kon nayo o nato e fillinnagol kabbirali ɗin to amma noon si tawi hawri kanko neɗɗo on o ari o tawi ɓe gayni juulude few tawa kanko neɗɗanke on o tawi ɓe gayni juulude few ko honɗum woni fiyaake makko on ɗo kadi karmo koɓɓen no mari konnguni woodi karmokoɓe ɓe tawata ko yaaruɓe wonde kanko neɗɗanke on si tawi hawri o tawi iidi ndin juulama laawike mo haray o juulitata ɗon iidi hay e hunde kanko neɗɗo on o juulitata ɗon iidi hay e hunde haray laawike mo few woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde o juulay kono ko darɗe nayi woni ko o juulata woɓɓe go e karmo koɓɓe yaari wonde o juulay ko darɗe ɗiɗi woni ko o juulata ko ɗum ɗo woni ko tawata kon ka tigi tigi no yaadi e dalilaji ɗin e konguɗi karmo koɓe heewɓe e sengo muɗum si tawi hawri e ndaari moƴƴa wana ɗum ɗon ko konngol ngol tawata ko ittangol e karmokoɓe heewɓe no jiya e maɓɓe
إمام عطاء نجي مبه إمام النخعي نجي مبه إمام الحسن البصري نجي مبه إمام ابن سيرين نجي مبه إمام مالك نجي مبه إمام الشافعي نجي مبه إمام أبو ثور كون أتون إمام مالك كم بماك يستحب له ذلك من غير إيجاب يعني ننو كونغول غلطة إمام ابن بطال هبه فيلي دونو ونو أردنون كشرح صحيح البخاري مبه كشرح صحيح البخاري مبه idan haray kanko neɗɗanke on ko darɗe ɗiɗi woni ko o juulata wono imamu on juuliriɗe non ko waɗi noon tabiti e Anas ibni Malikin waɗugol sifa muɗum ittama e Ubaydallah ibnu Abi Bakrin ibni Anas ibni Malikin khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وي وند كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد نؤرك المجموع نؤرك المغني eko wona ɗum ɗo e defte wonde Anas ibn Malik kamɓe ɓe laatinoke si tawi hawri iidi ndi laawi keɓe ɓe moɓayno ɓengure maɓɓe nden kamɓe Anas haa gasa on saati ɓe julna ɓe wano imamu on julnirta non mana mum darɗe ɗiɗi no imamu on julnirta non ko noon ɓe gerdata aray no fof ko piiji ɗi tawata ko ɗi hanuɗen wattude yili e muɗum haray kanko neɗɗo on o eto o itta zakatul fitri makko on ko atti o yawde ka iidi wano jantorɗen non hanki e yewtere nde yewtuɗen nden fi zakatul fitr haray ko hikketen ɗon ko findintingol haqqille jama on yo yimɓe ɓen andu wonde nyalande iidi nden wana nyalande yeddugol Allah wala nyalande lundagol Allah wana nyalande yeddugol nelaɗo alayhi salatu wassalam wana nyalande lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam na nyalande yarugol beere nyalande fimugol cigarette nyalande fimugol drogue nyalande hedagol musique nyalande sarmodirgol rewɓe e worɓe nyalande e waɗugol zina nyalande amugol wana ɗum ɗo woni ndeɗo nyalande ko nyalande nde Allahu jarnete kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wi walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ko fiyen jarnumo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wana fiye yeddumo ara yimɓe ɓen yoɓe hulu Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe rento e ɗiɗo geddi jongalleɓe ɓen aynita ɓe ngureji maɓɓe ɗen hara ɓe jaɓali ɓe yedda Allah subhanahu wa ta'ala e ngal ɗo nyallal ɓe aynita ɓe hattirde aynitugol ɓe etoɓe wona e hoore no diina ka wi'iri non hara ɓe lundaki kaɗo diina Allahu tabaraka wa ta'ala hara ɓe lundaki oɗo sharia Allahu subhanahu wa ta'ala hara ɗum ɗo ko yoga e nyawoje kanyumma e nediji ko eɓɓunoɗen ɓangingol fi kañum ndeɗo juldere fiyo jama on heɓilo en turki Allah azza wa jal yo waɗan en ɗum ɗo gollal waɗiragal sabu makko o waɗana en joddi ndin aljanna firdaus o danda en lette makko adna e lahara o rindina wonkiji meɗen ɗin e ɗiɗo guiteli makko e wonkiji mawɓe meɗen ɓen e wonkiji ɓen gureji meɗen ɗin e andidiraɓe meɗen e weldiɓe meɗen o kafa en fo meɗen jannatal firdaus haray nyawoje ɗen e nediji ɗin no ɗuuɗi ko yoga e majji wana ɓanginirɗen non ko yoga e majji woni ko ɗettuɗen hada wa billahi tawfiq fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu minhu bara aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri al-muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal